O PP leva ao Parlamento de Galicia a situación dos colectores de augas residuais entre Tragove e Vilanova. Os populares presentaron unha proposición non de lei solicitando á Xunta que pida a costas do Estado que desbloquee ese proxecto. Di non entender por que continúa paralizado. A Xunta de Galicia ten un proxecto a través de Augas de Galicia para reformar este colector. Ten un presupuesto adxudicado para reformar este colector. Está bloqueado en Madrid por unha decisión tomada, como sempre, nun despacho de secano que non teñen ni moita idea seguramente onde está Vilanova ni Cambados, pero eles en Pontevedra si se autoriza, pero el Departamento de Cosas de Madrid o ten bloqueado. Os populares critican a actitude do Goberno Central, lamentan as consecuencias que ten no medio ambiente o bloqueo deste proxecto que impactan, din, sobre o sector pesqueiro. Alguien que se cree, a ver, que si esta tubería está en Vigo y Abel Caballero llama al ministro y le dice cambia la tubería, da el permiso favorable, ¿no será? ¿O estamos de broma? No hay diputados nacionales de la provincia de Pontevedra del PSOE que están allí todo el día cobrando un sueldo estupendo. ¿Dónde están? Y repito, ¿dónde están los colectivos ecologistas? ¿Dónde está todo? Simplemente lo están consintiendo. O sea, están permitiendo que se contamine la ría. Están trabajando en contra de los marineros, de los mariscadores, de los bateiros, de todo o mundo. Ademais, pídenlle ao Concello de Cambados que se implique no proxecto. Pedimos implicación por parte do Concello de Cambados, a nivel de partido solicitamos que se nos facilitase pois as alegacións que se habían realizado ante a negativa do Ministerio para saber que accións se están levando a cabo para poder subsanar esta situación. A través dun comunicado, o alcalde Cambadés considera que o PP xa entrou en campaña electoral. Samuel Lago pregúntase que xestión fixeron Augas de Galicia o Concello de Vilanova directamente co Ministerio de Transición Ecolóxica ou con Costas do Estado para desatascar este proxecto. No que respecta á implicación do Concello de Cambados, o socialista lembra que Augas de Galicia, redactora do proxecto, nin remitiu o proxecto ao Concello, nin se lle encomendou ao Goberno local facer ningún tipo de tramitación.